Hala kinia penkesan lem bergejingkermen banjom, wei na kinong yalam kaseng sain perthei, kaba kate kaseng, kala penyang lau kertong na kakendai nongpo Assembly Constituency, banyakun hakane kasamoy election, syakaying dorbar thawain ka jela, kata na ka United Democratic Party, UDP, ulaong baka party hi baro ka wei na ka constituency, kadon ni ka jingkermen banra e kathong jingjom. Uba Andreas Sinkley President ka UDP nongpo circle habayathu hau nonglum khubor layathu banagi kaipot balayo lum lengba kinongyalam ki primary unit banagi polling agent ukertong ka UDP naga 9 nongpo assembly constituency uba Meral Bonds im unpoi syakathong jong ka jingjom barka khubor ka basai bagi paitba kirai kan long hakas ngi nyobut kabala penbet banlong haka arterik uleber ar hajar ar paulai hasor nongpo. Ketiga pembinoy lang di parti UDP na po constituency. Kaya gajing jongki hatu kadno kadon gajing kerman berkai gajing UDP kira mengatai ini hanya apa. Tim kong siap disiplin yang news yang kedua kabar ya inong pejabat tersebut bila pendek ya ka kamar macam kemudian tersebut mencit dengan te komunitas bagi rakyat serum sana nanti dulu properly di Bollywood kita menciptakan crowd hijau. Saka poin nombor 2 bah kumu sitting kasih long hingga kompau sitting dan langsung hingga tempat kita di bertahan ngarai dia kena election komunitas te nakalian jangan ada menciptakan crowd hingga kumu kalau mutahi apa niat serum sana ngin ken bet lagi ni di direction area wise untuk dan niat kita bermain kita sesuai hantu di berbor nila bentik bah kibri untuk akipor belada bermentah kidai kidai kibai ya ubri kidai kibai ya parti te kubang tip kandidat jemi udai na kidong kita kibana po nangne bongila untuk dukun kepor kedangi pai ru syakin matan kinung tlu sete mo kemudian maulong kita di area tola day lupa operational praying present te nakatar ngidan ga advantage nakapartir ngidan ga advantage dan ipai sekitar matan state di kumka unjari usarubri di matan itu hikidai kibai ya parti UDP kata gadai ka bertar bagani kuno dan ke hamdan hadiwan te kum operational te let's say do kau unar de operational hamdan tak habangi ken ni pej bentar habakila masan snem yang bagi viral pemot ngai gidan bisnisnya de dan pai sini ki area jini ki thain surok dan ken sini ki nandok ngkra ar pumer pendatutan sini ki ba thain sener ko ki bubun hi gidan ka bisnisnya waskam ayo ba ngana de kat kom ka assessment ko jong pi ban ka jingken jong pi ba pi yo di polling agent jong pi lum mala na kini di area kom di marman di ar pumer area ba tibe mak di police station hendak kelam batai ni kumno kalau tak sesuai jadi kumno pi kumno bakat no jingken kami to ide berkat te ngatrai ngani thuk katuk ni ba ni kham khan bo de kum ngan sujer kum ramai de kum ramai mata handphone ladep ka kongres kali be hadin mengilai pelang tuan lengut de mengilai pelang pat kongres pada UDP mo de malum malah kene tinggi expect ba handphone ladep ngio aspa senpo tinggi expect de kata begini malum malah aspa senpo tu laispa lo malum malah ngin skor kum nomor main kata gade berkuat no telong ini kan sepung sya maulong dari ka stronghold jeng ba meral hadu putar gade nang tu pada ngin dikut lo ngak nu ki nom tebut ki koi ki pas patam dan agal yang jengin ni expect la kuno ba ngin dunaya ka South Park Senpo du South Park kata gade ka ba ni la ken malum malah kum ka report pengiyo lagi menteri jengi te kum ka diwan ken ka ba kan di stronghold jengi nang tu ki poi ki nom tebut puntah ki pas patam dan malum malah ni poi be kita ki South Park du South Park kita gede ki ba langam lap nai exact number tak bagalo puntah kum ka ba nila analyze bah nila ya grand bah ki menteri kita gede ki bertai ko squad kerja dia te dan ikan kumka musawang negeri ngin pun nang tur belum melaki jing skor jingi kalau kumta te hakini ki baide begini ki than nampo ithan ni gitu te
dalam bakal lagi pomsim kinopok gede ki jaka ki ba ngin lit kubut kum kapam rio denang ne ngam padayo ba jingkin ga belum tik henry kum tahi la kumno man ki puling bot kini ki behek ki dunare ga south pa kata gede ka ba ngilai keren bat ki nom treji ya ba piong ba pidon kecil kerman ke baskan anjora jijot hatu habor ki polling station lagi juga thapur ki bodan kelompok konsumsi hatu ka UDP kan lead na baro ne kidon ki jaga polling station ka pada UDP kan duna dan keren kita ni sisian ni mau ba baro running lead tang ba haman ki polling booth dangi job ki we ni wan ba kata ni dan jikernya dan ki tu ne ki polling booth kamrit ngilak ni wan ba kata ni sisian de ki babun ni kabankong ba dengan nut benong ba 75% tingin wan nengkong baik dan hitam sibut ni arbut ketangan nut benong tang baik pembut lembut dah ni hitam ni kata tiga dua isu berkanu ke parti try ke pihak kon bah akan ke election imat kum baka long keman mentahi dan ikren ni ka parti kemut ba dan ipek ka UDP berkongres kimlong temai suanpo dah hagi por ki bladep ni ba kini kilong next to next de mentang tharai ba kani ganti de kani ganti je UDP the next sekat kenuan kongres kata kumba kalau